Amakuru tuyakomereje ku ntambara ihanganishije Israel na Hamas. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko umuyobozi mushya mu gisirikare cya Hamas, Israel yamwiciye mu bitero yagabye muri Gaza. Ikivunge cy'abantu bateraniye ahagabwa igitero cyasenye inzu irimo isoko rimwe mu yakomeye cyane muri Gaza. Israel yatangaje ko yishe Mohamed Adeha, wari umukuru w'ishami rya gisirikare rya Hamas mu gitero cyagabwe Gaza kuwa kabiri. Yari amaze iminsi mikeya mu gihe we yari amaze gusimbura nawe yari amaze igihe gito yiciwe mu gitero nk'icyo ngicyo. Abanyepalestina nibura 3 barishwe, abandi benshi barakomeretse muri icyo gitero gikomeye cyo kuwa kabiri. Yibasiye inyubako iri mu gace kamwe mu duce tubamo amasoko menshi cyane akomeye muri Gaza. Nk'uko abakora mu buvuzi n'ababibonye babivuga, urwego rw'igihugu rw'ubutasi rwa Israel rw'imbere mu gihugu hamwe n'igisirikare cyaho basohoye itangazo bavuga ko inyubako zari ubwihisho bwa Mohamed zarashweho. Ni nyuma y'amezi menshi ingendo ze zikurikiranwa n'urwego rw'ubutasi. Hamas nta tangazo yari yasohora ku mugaragaro, ariko umuntu waho muri Hamas hamwe na bene babo ba Mohamed bavuze ko Mohamed n'umugore we bicanywe n'umuhungu wabo mukuru. Iki nicyo gitero cya vuba aha cyiciwemo abantu muri Gaza, nubwo hagati ya Hamas na Israel harimo agahenge k'intambara.